Hashwa bakari India kan rakhi ke jing dap nyu pusan snem pura ke jing yo lai lut na ke jing sensyar ke ban sa kenjo ha ke snem arajar arpulai ke ban wan nadu benai liber menta ke snem la rakhi lepai ya ke ni ke lengku snem jong ke jing yo lai lut ke ban ya baru si snem ter ha ke leng ke jela jong kari ha ke ni ke yo ke wei ni ke jing rakhi ke bala yo ban sakhi ha ke ni ke nong ba shalong ke dei ke bala penlong ha ke ying sa ke jong ulat ke jela haraj bhavan shalong Ha ka arpo tarik mata unai luar ar hajar arpuwei. La penlong ya ke jingyalang ke balatiap kum ke azadi ke Amrit Mahatsaf Musical Evening. Bade kini ke jingrakia la penlong dag office terekam jong ulat ke jela Meghalaya rengkat ke jingit trailang bad ke Indian Council for Cultural Relations ICCR Regional Office Shillong. Ha kini ke jingrakia da kisor jingruai ba jingshat haloren san ha kini ke sngi. Nalor ki wei pat ki kenrem ki lendan ulat ke jelau Satyapal Malik ulalong kongsan. Balas sedang ya kejing rakyat dah kejing ruai lakari neka national anthem ya kebalar ruai deka kenhuan KC Lights. Bad hadian ka national anthem kani kejuk ka kenhuan kelar ruai ru ikiwei di kejing ruai kibedai bad kejing lat luat jonggari. Kiwei kejing ilakai halorensan kani kesngi ki kentop ya kejing syat ka bapen iru ya ke drama kebala ai kerteng Call from the Hills Unsung Fight for Freedom. Ya kebala peni deka kenhuan Gitanjali Dance Academy Shillong. Nang ta ke jingrawai idri na kakenhuan jong samla Priyanka Chowdhury bat kakenhuan jong Assam Rifles Band.